ya matemo a KCP gosoka litukuligoro eskuru ya Nyang'iti primary na eskuru bono ya betege kurarigwa gukora biyage karengani wane miaka ya magiga eju yakorete biya ase orogongo rwa Nyanza omurikyo itso mirudde mumanyi ekase eskuru eju ejiboyegoetere mechande menge nonyamaga yo gukora bya nigatwariganiryo roboti rokubwatia amachibu yo mwaka o 2021 nigo abaoroki bakorete buya kegima abo ase chiskuru chinyinge charorekanire gokora omokya nako bagati ye chiskuru chiria chiakoretie buya gekorenganiwa ne myaka ya magega meya bunge ya bonchari ewadi ya bomurenda eskuru yo boroso ya Nyang'iti nigo yakorete buya mono omwaka oyo okoraria kwenegetigwe no mwaziri wechisemi Professor George Magoha chingaki are kubwatoka amachibu ayo abwe igoro asebo igo abaoroki baenekia ayo fika hapo na ninataka kupongeza wasasi ambao walishiriki na walinisaidia. Unajua, with me alone as head teacher I cannot do it, but with the help of the parents they could help me everywhere, among others 356. That is index number 1. We had an enrollment of 56, but 2 were absent. Nonya nabo eskuru eyo nigo ebwate amagacha mabemono kurwa ebirasi goika chinyomba chobo chenu ase ababwatani bonsi baboriwe gokonya koroisiana gokinia ebirengo bya magacho ime ya Nyang'iti. Asa bana baito bagosoa bana baito mbabwati nonye nebirogo bago ikaransera ebirogo nigo byebereregete lakini nyasa bakonye ekero mogocha mochiche esukuru nko gwerera abana gakya bagambi ba minto. Ile improvement imemake ni improvement juu sana, si rahisi kupata sura imemake improvement kama hizi. Ni sawa sana, tungependa sana uangalie upande wa michengo ya hii shule na tunashukuru sana kwa wale wote ambao wameweka mkono kwa wanafunzi hao kufanya vizuri. Kuna wengi sana ambao wameweka mkono wao ambao walikuwa wamewatakia mema, kama wakili Kilifo Mbeta aliwatakia mema na aliahidi atakuja kusaidia madarasa mawili. Si alisema hivi? Tunawashukuru wote. Na tunasema watu wote wenye nia nzuri wakuje wasaidie hii shule. Omobunge bwa constituency yo Pavel Oimeke nigo nere abakera abaoroki wangambu ya mono asebo igo akwanira engana ya magacho. Ase abana baitu bakoreta matemba class 8 KCP bete wakera mbya mono school cha koreta bya baiboli abarimu amana school especially Nyang'iti primary ya bete the most improved. Nyang'iti primary ni nyata chipesa is budget ya 2021-2022 financial year na nejenga se chinde because that school ya gachwe. School ya has the highest population ne bata bana bange sana. Ande nanye tarete nga promise nganku bande chipesa na baile chipesa na njenga se chinde. Yinko reporter ya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi.